Haleluya. Amen. Ya ngicelile bazalwane ukuthi ake sithini ubamba umoya manje silalele sekukhuluma uJesu manje bazalwane esesiphambanweni. Amen. Sizothatha lethuba sisukumisa umengameli bese ke wandulela amazwi ayisikhombisa. Ngiyabela wena Sawusukuma sonke bazalwane. Jehova ngiyabela wena bathandekayo kuyisifiso sami ukuthi njengamanje uNkulunkulu athinte inhliziyo zethu. Kuyisifiso sami ukuthi uJehova akathinte ukholo lwakho athinte nolwakho. Asebephelelwa ukholo ngiyakhuleka Jehova ukuthi akabasize abaqinise ababecabanga ukuhlehla kulokukholwa esikuko esikuthola kuyinkosi uJesu. Ngiyacela uJehova akabasize bangabe besahlehla. Asale sesibekezelela lesikhathi uNkulunkulu asinikeze sona ngoba uyabuya ukuzolanda ibandla lakhe. Ngifisa ke sibuke lo Jesu odele izulu washiya ubukhosi bonke wezela ukuthi mina nawe sigcina sikutholile ukuphila okunaphakade. Sigcine sesikwazi ukuthi sihlangane namaqhawe abakholo onke ahambile phambi kwethu. Kungaba kubike bathandekayo abazalwane belitholile ithuba lokuthi beye
ukuthi uNkulunkulu uthini empilweni zethu kodwa bavale indlebe zabo benze bengathi abezwa bagcina sebebuyela endaweni ezingafanele ngiyanxusa abathandekayo osukwini namhlanje masihambisaneni sonke nxa sithatha sibuka uJesu ezosuka endaweni la kwakuthethwa khona icala ebheke endaweni yaseGolgotha ngicela ke sibuke nje noma singeke sifunde kakhulukazi ngoba ngiyasibuka lesikhathi bengifisa kodwa masifike ekhaya nibuka incwadi ngokaLuka ichapter ka23 noma ningabuka wonke lamavesi awu25 oqala kodwa ngifuna sibhekisise isimo somuntu odela ubukhosi bakhe wazofuna ukuthi mina noNkulunkulu sazane kangcono ngazi ukuthi ungilethelene emhlabeni ngoba kukhona abantu abathi noma bebekiwe endaweni okufanele bathathe idirection yokuthi kiwe phambili acabanga ukuye eceleni noma acabanga ukuye emuva namhlanje ngifisa ukukhuluma ukuthi ake simbhekeni ke lo Jesu owadela ubukhosi bakhe weze emhlabeni ukudlalela nje amazwi lawa ayisikhombisa okuzokhulunywa ngawo akhulunywa uJesu esiphambanweni ngifisa ke sibheke nje uJesu ebhekene namacala akhe ephambi kwabaholi noma kwababusi ababili inkosi okwakuPilato nenkosi okwakuHerod ngiyafisa ke sibuke nje lapha ukuze ahambe uJesu ayoboshwa noma ayovalelwa bekhona omunye umuntu obekade ehambisana naye bebahle begqoke befanana bebahle ngiyacabanga ukuthi sonke isimo sasenza ukuthi kubenzima ukuthi ungakhetha omunye phakathi kwabo ngoba babecishe befanane ngesimo sabo nje kodwa uma ngabe behamba uvuka omunye phakathi kwabo abayi12 usethola abanye abantu ofanele abe ngumngane nabo wasebatshela isu lokubulala omunye umuntu waqhamuka wathi mina ngizonikhombisa uyena yena ofanele imbulala ngoba nina nimazi kufikile ukukhanya ezweni kodwa abantu bakwenqabile ukukhanya bakhetha ubumnyama uma simbheka la uJudas mbone seqhamuka esefika uJudas sebakhombisa ngokuthi amanga awubangake ngibangile mina ngenze ngazathi ngempela ngiyabathanda kanti angibathandi bangakanani esengibanikele phambi kwabantu ngenxa yokuthi ngesaba ukuthi ngivele obala ukuthi ngikwenzele lokho bese ngivele ngithi hayi ngishaye phansi ngazathi akulona icala lelo bathandekayo asishesheni singabe sala kodwa bengikhuza ukuthi kungenzeka naphakathi kwethu sesihamba sikahle sithi siyamkhoza uNkulunkulu kanti sifisa ukuthengisa amen sifisa ukuthi kungabe bikho impumelelo omunye athi mathi uyabuyela ekhaya siyalimala endleleni ngoba ebanjwe yakho inhliziyo ngoba inhliziyo engalungile idala izinto ezingafanele kodwa uma kulunga inhliziyo yomuntu yonke into ibuyele esimeni hayi ke bathandekayo khona isifamba ngiyaxolisa hayi ke uma ngabe uJesu esephambi kwaPilato eselethiwe lapha uPilato lapha uyambuka uJesu ubanjwe ngapha nangapha kukhona izindlakela zabantu ezazimphethe ungazathi isigebengu noma isigeleke esisatshwa izwe lonke babesihlobile abantu benzela ukuthi nakanjani angakwazi ukuphunyuka babeqalela bengena abantu lapha endaweni okwakuthethwa kuyona icala amajaji ayihlezi lapha ngasemnyango nabapriest bekhona behlezi lapha bonke abantu belokubengena befuna ukubona ukwenzakalayo bonke babefuna ukuthi uJesu makatholwe necala
ukubhekisisa iliphi icala likaJesu elalingaqala ukuthi yazabulawa. Sithola ukuthi uJesu ekade ekhulumile athi uyindodana kaNkulunkulu noma uyinkosi yamaJuda. Wayekhombisile futhi ukuthi uJesu angalidiliza ithempeli alakhe ngezinsuku ezintathu. Babembheka uJesu njengomuntu owayekade elethe udlame endaweni noma elethe imfundiso engafanelekile yokuthi abantu ababone yena bangamboni uKesari ukuthi yena wabeyinkosi. Siyabuka ngaleso sikhathi leso ukuthi babembuka njengomuntu owabe yiterrorist ngalo limi lolu lwezepolitiki owayengeke alethe kube khona ukuthula. Ingakho basebemletha kuyena. Kodwa sikutholayo ukuthi uPilato wayekade ezwile ukuthi uJesu wayekade enzeni umsebenzi ebalulekile. Ebasizile wabavusa abantu abafileyo, ebasizile abantu ababekade begula. Manje ngalosikhathi uhlaziwe la siyathola ukuthi onke amehlo ayibheka ukuthi nanjani uPilato angathatha esinye sezinqumo kodwa kube ngesokuthi uJesu ufanele abulawe. Ngaleso sikhathi kwakade kunobudlelwano obuhle phakathi kukaHerod noPilato. Sithola ukuthi kwadingeka ukuthi icala lithethwa yibo bobabili uPilato okwathathwa adlulisela kuHerod ngoba wayezithi ukuthi uHerod ukhona endaweni kulezo nsuku. Ngakho efisa ukuthi akungabi uyena othatha uthatha isinqumo. Kodwa lesikhathi wafumanisa ukuthi noHerod wayethi hayi ngifuna ukumbona lo muntu ngoba ngangisuyile ngaye ukuthi kwenzakalani. Sekwenzakele-ke lokho izwi lenkosi liyasikhombisa ukuthi isimo sashuba ngendlela emangalisayo ngoba abantu ababekhona bengamasoja noma akhulunywa ngamaphoyisa, kukhulunywa ngabantu ababenzima kakhulu ngamaphoyisa. Babekhona abanye abantu ababembhinqa bekhuluma zonke izinto ezazingezinhle ngoba befuna ukuthi isimo asiwele ngokuthi lo muntu wonile ngakho ufanele abulawe. Hayi-ke inkosi yamthola engafanele ukuthi angabe uyajeziswa kodwa ngokuphoqa abantu wagcina uPilato uHerod naye selibuyisela uPilato walibuyisela emuva. Kodwa unkosikazi kaPilato wayengasanga athola ubuthongo obujova wayemkhombisile ukuthi isimo sasizoba kanjani. Emkhombisile bankunzima uJesu afanye ehlabezana. Ngifuna sihambisane nje nale nkosi uJesu. Uma ngabe sekwenzakala owayesethi uPilato hayi ngcono vele ngimshaye bese ngibuyekela adlule. Kuba abantu abathatha isinqumo sokuthi nanjani lo muntu akagwetshwe ngoba abantu babelokhu bekhuluma bethi hayi wena Pilato ufanele umnqume lo muntu ukuthi nanjani abulawa noma phanyekwe esiphambanweni. Hayi-ke nebalo omkhulu la ngifusake manje ngesithathe uhambo manje sisuka-ke eholweni la okwakuthethwa khona icala sekiwa esiphambanweni endaweni yaseGolgotha. Uma kuhanjwa ngaleso sikhathi leso uJesu base bemfaka umqhele wameva. Ngaleso sikhathi bake bamshintsha nengubo ayekade eyifakile bamfaka ingubo yebele. Uma ngabe kuhanjwa sithola ukuthi babekhona ababekade bemshaya ngempama bemvale bemgubuzele bethi profita ukuthi ubani okushayile. Kukhona phakathi kwabo ababethi bamkhafulele ngawo wonke amathe ababenayo. Engazanga lutho. Kodwa inhliziyo embi yabusa enhlizweni zabo ukuthi la kanjani akathathwe ngalolu hlobo azange kubonakala umuntu wakwahlukunyezwa ngale bandlela. Wasithwala isiphambano iweight yaso engaphezulu kweweight yakhe. Ayehamba kwaze wawa kabili equleka lapho ngekho umuntu omsizayo. Uhamba nje kancane abazana naye bathe ukuhlehla eduze kwakhe abasekho eduze. Babekhona nababesifazane ababengakholwa kodwa babezwelana noJesu mangabe bembone kulesi simo. Athi mayibabheka uJesu naye abone ukuthi awu labantu uma kunjena kodwa emthini omanzi kuyoba kanje kuyoba njani bomndeni. uJesu ebona ukuthi labantu babekuthanda ukholwa babengakakholwa kodwa babezwelana naye kulesimo ayebhekene naso. Ngisho noma sezehla ithukuThuku kuJesu zehla kwangekho umuntu wayemsiza bonke abantu basebemelela.
kwaqhamuka ehlane lapha indoda okuthiwa uSimoni waseKhureni. Mayiqhamuka iphuma ehlane le ndoda lithi izwi wayekade ekhuluma babuka labantu thoyi mana namphatha kangalo umuntu namhlukumeza kanje yini icala lakhe basibethi oh wena ezwana naye uyazwelana naye wathwala icala kwabe ngelona base kuthiwa sithwale lesiphambano lesi uhambe naye uye lapha ukuthi ayokuthela khona wasithatha kuyena kwakuyisibusiso ngoba amadodana akhe ayesekwamukela ukholo asezinceku zikaKristu wasithwala wahamba naye lesiphambano lesikufanele ngabe sithwala uBaraba wayazi ukuthi wayengomunye wababulala abake bahlongoza nakanjani isimo sona la lithi izwi kaNkulunkulu bahamba naye baze bayofika endaweni yaseGolgotha. Uma ngabe bafika eGolgotha lapha angeke ixoxe okuningi kakhulumo uJesu. Kodwa okubalulekile ukuthi kwathi uma ngabe kuthiwa akalethe izandla bonke laba bake bakhuluma izinto ezingafanele laba abanye ababekhona ababekade befanele babethelwe nayo. Babekhuluma zonke izinto amagama yazi nje umuntu mangabe engavelelwa inkinga angakhuluma into ethile namagama ahlaza nje avela kakhulu ngoba ebhene simi ukuthi uzombulala noma uzwenza into ethile. Kodwa uJesu azange akhulume lutho igama elibi wavele wasithatha izandla zakhe wazelula ngoba efuna ukusizakala mina nami. Ayenzelula izandla bayishayela endaweni okwafanele bayishayele kuzona kodwa yena azange awuvula umlomo. Uma ngabe sibe nenhlanhla engako yokuthi uKristu eze emhlabeni azosithabathela indawo okufanele kulenge thina yona kungani thina sibalekelana naye? Kungani singalifuni ukholo sisondele silalele uma abayizinceku zikaNkulunkulu bethunywe kuthina kungani singasiniki ithuba lokuba sibalalele? uJesu usiyalenge esiphambanweni bazobe sebekhuluma abazalwane ukuthi kwabe sekhuluma ethini. Kodwa abazali bakhe babebuka konke ngoba babekhona eduzane kodwa bonke abafundi basebeqhelile ngoba babesaba ukuthi nabo hleze babulawa kanti umthetho okhona uthi uma sekubanje uJesu abafundi bakhe mabangathini. Kodwa bona basebeqhelile lesikhathi kodwa unina noJohn basebekhona nabo noma leMagdalene bebukele ukuthi kwenzakalani okwabe kwenzeka. Ngoba umntwana wakho noma kuthiwa wona kangakanani uma umntwana wakho noma esesimene esinzima kanjani akululanga ukuthi umyekelele uyawufisa ukuthi ubone isigcino sakhe sithini nokuthi uphelelaphi. uJesu wethu ke lona wasifelayo okufanele ukufa kwakhe singakwenzi kube yihlaya noma sikuthathe nje kalula kodwa simkhonze odinga ukuthi akhonze. Inkosi yomusa ibusisa impilo yami impilo bathandekayo kuyisifiso sami ukuthi njengamanje uNkulunkulu athinte inhliziyo zethu. Kuyisifiso sami ukuthi uJehova akathinte ukholo lwakho athinte nolwakho. Asebephelelwa ukholo ngiyakhuleka Jehova ukuthi akabasize abaqinise ababecabanga ukuhlehla kulokukholwa esikuko esikuthola kuyinkosi uJesu. Ngiyacela uJehova akabasize bangabe besahlehla. Asale sesibekezelela lesikhathi uNkulunkulu asinikeze sona ngoba uyabuya ukuzolanda ibandla lakhe. Ngifisa ke sibuke lo Jesu odele izulu washiya ubukhosi bonke wezela ukuthi mina nawe sigcine sikutholile ukuphila okunaphakade. Sigcine sesikwazi ukuthi sihlangane namaqhawe okholo onke ahambile phambi kwethu. Kungaba kubike bathandekayo abazalwane belitholile ithuba lokuthi bezwe ukuthi uNkulunkulu uthini empilweni zethu kodwa bavale indlebe zabo benze bengathi abezwa. Bagcine sebebuyele endaweni ezingafanele. Ngiyanxusa abathandekayo osuku namhlanje masamsaneni sonke
Nxa sithatha sibuka uJesu ezosuka endaweni la kwakuthethwa khona iqala ebheke endaweni yaseGolgotha. Ngicela ke sibuke nje noma singeke sifunde kakhulukazi ngoba ngiyasibuka lesikhathi. Bengifisa kodwa masifike ekhaya nibuka incwadi ngokaLuka ichapter ka23. Noma ningabuka wonke lamavesi awu25 oqala. Kodwa ngifuna sibhekisise isimo somuntu odela ubukhosi bakhe wazofuna ukuthi mina noNkulunkulu sazane kangcono. Ngazi ukuthi ungilethelene emhlabeni. Ngoba kukhona abantu abathi noma bebekiwe endaweni okufanele bathathe idirection yokuthi kiwe phambili acabanga ukuye eceleni noma acabanga ukuye emuva. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ukuthi ake simbhekeni ke lo Jesu owadela ubukhosi bakhe weze emhlabeni. Ukudlalela nje amazwi lawa ayisikhombisa okuzokhulunywa ngawo akhulunywa uJesu esiphambanweni. Ngifisa ke sibheke nje uJesu ebhekene namacala akhe ephambi kwabaholi noma kwababusi ababili. Inkosi okwakuPilato nenkosi okwakuHerod. Ngiyafisa ke sibuke nje lapha. Ukuze ahambe uJesu ayoboshwa noma ayovalelwa bekhona omunye umuntu obekade ehambisana naye. Bebahle begqoke befanana bebahle. Ngiyacabanga ukuthi sonke isimo sasenza ukuthi kubenzima ukuthi ungakhetha omunye phakathi kwabo ngoba babecishe befanane ngesimo sabo nje. Kodwa uma ngabe behamba uvuka omunye phakathi kwabo abayi12 usethola abanye abantu ofanele abe ngumngane nabo. Wasebatshela isu lokubulala omunye umuntu. Waqhamuka wathi mina ngizonikhombisa uyena yena ofanele ngibulala ngoba nina nimazi. Kufikile ukukhanya ezweni. Kodwa abantu bakwenqabile ukukhanya bakhetha ubumnyama. Uma simbheka la uJudas mbone seqhamuka esefika uJudas sebakhombisa ngokuthi amanga. Awu bangake ngibangile mina. Ngenze ngazathi ngempela ngiyabathanda kanti angibathandi. Bangakanani esengibanikele phambi kwabantu. Ngenxa yokuthi ngesaba ukuthi ngivele obala ukuthi ngikwenzele bese ngivele ngithi hayi ngishaya phansi ngazathi akulona icala lelo. Bathandekayo asishesheni singabe sala kodwa bengikhuza ukuthi kungenzeka naphakathi kwethu sesihamba sikahle. Sithi siyamkhoza uNkulunkulu kanti sifisa ukuthengisa. Amen. Sifisa ukuthi kungabe bikho impumelelo. Omunye athi mathi uyabuyela ekhaya siyalimala endleleni. Ngoba banjwe yapha inhliziyo. Ngoba inhliziyo engalungile idala izinto ezingafanele. Kodwa uma kulunga inhliziyo yomuntu yonke into ibuyele esimeni. Hayi ke bathandekayo. Khona isiphambi. Oh, ngiyaxolisa. Oh. Hayi ke uma ngabe uJesu esephambi kwaPilato selethiwe lapha. uPilato lapha uyambuka uJesu. Ubanjwe ngapha nangapha kukhona izindlakela zabantu ezazimphethe ungazathi isigebengu noma isigeleke esisatshwa izwe lonke. Babehlobile abantu benzela ukuthi nakanjani angakwazi ukuphunyuka. Babeqalela bengena abantu lapha endaweni okwakuthethwa kuyona iqala. Amajaji ayihlezi lapha ngasemnyango nabapriest bekhona behlezi lapha. Bonke abantu belobengena befuna ukubona ukwenzakala. Bonke babefuna ukuthi uJesu makatholwe necala. Uma siyabhekisisa iliphi icala kaJesu elalingaqala ukuthi yazabulawa. Sithola ukuthi uJesu ekade ekhulumile athi uyindodana kaNkulunkulu noba uyinkosi yamaJuda.
wayekhombisile futhi ukuthi uJesu angalidiliza itempeli alakhe ngezinsuku ezintathu. Babembheka uJesu njengomuntu owayekade elethe udlame endaweni noma elethe imfundiso engafanelekile yokuthi abantu ababone yena bangamboni uKesari ukuthi yena wabeyinkosi. Siyabuka ngalo sikhathi leso ukuthi babembuka njengomuntu wabe yiterrorist ngalo limi lolu lwezepolitiki owayengeke alethe kube khona ukuthula. Ingakho basebemletha kuyena. Kodwa sikutholayo ukuthi uPilato wayekade ezwile ukuthi uJesu wayekade enzeni umsebenzi ebalulekile. Ebasizile wabavusa abantu abafileyo, basizile abantu ababekade begula. Manje ngalo sikhathi uhlaziwe la siyathola ukuthi onke amehlo ayibheka ukuthi nanjani uPilato angathatha esinye sezinqumo kodwa kube ngesokuthi uJesu kufanele abulawe. Ngaleso sikhathi kwakade kunobudlelwano obuhle phakathi kukaHerod noPilato. Sithola ukuthi kwadingeka ukuthi icala lithethwe yibo bobabili uPilato okwathathwa adlulisela kuHerod ngoba wayezithi ukuthi uHerod ukhona endaweni kulezo nsuku. Ngakho efisa ukuthi akungabi uyena othatha uthathe isinqumo. Kodwa lesikhathi kwafumanisa ukuthi noHerod wayethi hayi ngifuna ukumbona lo muntu ngoba ngangisuyile ngaye ukuthi kwenzakalani. Sekwenzakele-ke lokho izwi lenkosi liyasikhombisa ukuthi isimo sashuba ngendlela emangalisayo ngoba abantu ababekhona bengamasotsha noma akhulunywa ngamaphoyisa, kukhulunywa ngabantu ababenzima kakhulu ngamaphoyisa. Babekhona abanye abantu ababembhinqa bekhuluma zonke izinto ezazingezinhle ngoba befuna ukuthi isimo asiwele ngokuthi lo muntu wonile ngakho ufanele abulawe. Hayi-ke inkosi yamthola engafanele ukuthi angabe uyajeziswa kodwa ngokuphoqa abantu wagcina uHerod naye selibuyisela uPilato walibuyisela emuva. Kodwa unkosikazi kaPilato wayengasanga athola ubuthongo obujova wayemkhombisile ukuthi isimo sasizoba kanjani. Emkhombisile bankunzima uJesu afanele ehlabezana. Ngifuna sihambisane nje nale nkosi uJesu. Uma ngabe sekwenzakele wayesethi uPilato hayi ngcono vele ngimshaye nje bese ngibuyekela adlule. Kuba abantu abathatha isinqumo sokuthi nanjani lo muntu akagwetshwe ngoba abantu babelokhu bekhuluma bethi hayi wena Pilato ufanele umnqume lo muntu ukuthi nanjani abulawa noma phanyekwe esiphambanweni. Hayi-ke nebalo omkhulu la ngifusake manje ngesithathe uhambo manje sisuka-ke eholweni la okwakuthethwa khona icala sekiwa esiphambanweni endaweni yaseGolgotha. Uma kuhanjwa ngaleso sikhathi leso uJesu base bemfaka umqhele wameva. Ngaleso sikhathi bake bamshintsha nengubo ayekade eyifakile bamfaka ingubo yebele. Uma ngabe kuhanjwa sithola ukuthi babekhona ababekade bemshaya ngempama bemvale bemgubuzele bethi profita ukuthi ubani okushayile. Kukhona phakathi kwabo ababethi bamkhafulele ngawo wonke amathe ababenayo. Engazanga lutho. Kodwa inhliziyo embi yabusa enhlizweni zabo ukuthi la kanjani akathathwe ngalolu hlobo azange kubonakala umuntu wakwahlukunyezwa ngale bandlela. Wasithwala isiphambano iweight yaso engaphezulu kweweight yakhe. Wayehamba waze wawakabili equleka lapho ngekho umuntu omsizayo. Uhamba nje kancane abazana naye bathe ukuhlehla eduze kwakhe abasekho eduze. Babekhona nababesifazane ababengakholwa kodwa babezwelana noJesu mangabe bembone kulesi simo. Athi mayibabheka uJesu naye abone ukuthi awu labantu uma kunjena kodwa emthini omanzi kuyoba njani bomndeni. uJesu ebona ukuthi labantu babekuthanda ukholwa babengakakholwa kodwa babezwelana naye kulesimo ayebhekene naso. Ngisho noma sezehla ithukuthuku kuJesu zehla kwangekho umuntu wayemsiza bonke abantu basebemelela. Waqhamuka ehlane lapha indoda okuthiwa uSimoni waseKhurene. Mayiqhamuka iphuma ehlane le ndoda lithi izwi wayekade ekhuluma ebabuka labantu thoyi mana namphatha kankalo ukuthi
namhlukumeza kanje yini icala lakhe basibethi oh wena ezwana naye uyazwelana naye bathwala icala okwabe ngelona bese kuthiwa sithwale lesiphambano lesi uhambe naye uye lapha ukuthi ayokuthela khona wasithatha kuyena kwakuyisibusiso ngoba amadodana akhe ayesekwamukela ukholo ayesezinceku zikaKristu wasithwala wahamba naye lesiphambano lesi kwakufanele ngabe sithwala uBaraba wayazi ukuthi wayengomunye wababulala abake bahlongoza nakanjani isimo sona la lithi uNkulunkulu bahamba naye baze bayofika endaweni yaseGolgotha. Uma ngabe bafika eGolgotha lapha angeke ixoxe okuningi akhuluma uJesu. Kodwa okubalulekile ukuthi kwathi uma ngabe kuthiwa akalethe izandla bonke laba bake bakhuluma izinto ezingafanele laba abanye ababekhona ababekade befanele babethelwe nayo. Babekhuluma zonke izinto amagama yazi nje umuntu mangabe engavelelwa inkinga angakhuluma into ethile namagama alihlaza nje avela kakhulu ngoba ebhene simo ukuthi uzombulala noma uzwenza into ethile. Kodwa uJesu azange akhulume lutho igama elibi wavele wasithatha izandla zakhe wazelula ngoba efuna ukusizakala mina nami. Ayenzelula izandla bayishayela endaweni okwafanele bayishayele kuzona kodwa yena azange avulwa kumlomo. Uma ngabe sibe nenhlanhla engako yokuthi uKristu eze emhlabeni azosithabathela indawo okufanele kulenge thina yona kungani thina sibalekelana naye? Kungani singalifuni ukholo sisondele silalele uma abayizinceku zikaNkulunkulu bethunywe thina kungani singasiniki ithuba lokuba sibalalele? uJesu usiyalenge esiphambanweni bazobe sebekhuluma abazalwane ukuthi kwabe sekhulume thina kodwa abazali bakhe babebuka konke ngoba babekhona eduzane kodwa bonke abafundi basebeqhelile ngoba babesaba ukuthi nabo hleze babulawa kanti umthetho okhona uthi uma sekubanjwa uJesu abafundi bakhe mabangathini kodwa bona basebeqhelile lesikhathi kodwa unina noJohn basebekhona nabo noma leMagdalene bebukele ukuthi kwenzakalani okwabe kwenzeka. Ngoba umntwana wakho noma kuthiwa wona kangakanani uma umntwana wakho noma esesimene esinzima kanjani akululanga ukuthi umyekelele uyawufisa ukuthi ubone isigcino sakhe sithini nokuthi uphele lapha. uJesu wethu ke lona wasifelayo okufanele ukufa kwakhe singakwenzi kube yihlaya noma sikuthathe nje kalula kodwa simkhonze odinga ukuthi akhonze. Inkosi yomusa ibusisa.